Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda n'amakuru mu kinyarwanda byezwa nanjye Alpha Nibigira hamwe na MUA Insurance Company Limited ishami rya Nyabugogo n'amazu y'amacumbi ahereye ari ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Amakuru yacu mutwemerere tuyahere mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro aho bafashe wakatiwe burundu n'inkiko gacaca wari warahinduye amazina. Inzego z'umutekano zafashe witwa Gasake Werarisi w'imyaka 73 y'amavuko maze afatirwa mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Gako mu murenge wa Masaka ho mu karere ka Kicukiro. Uyu Gasake Werarisi yari yarahinduye amazina ho yiyitaga Mutesasira Werarisi Kasachi nkuko bigaragazwa n'ibyangombwa agenderaho yafatiye mu gihugu cya Uganda. Amakuru atangwa n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 agaragaza ko Gasake yakoze jenoside abonye inkiko gacaca zitangiye ahita acika ajya gutura mu gihugu cya Uganda. Inkiko gacaca zikaba zaramukatiye igifungo cya burundu. Inzego z'umutekano kandi ziravuga ko ngo zafashe umuhungu wa Gasake witwa Shingiro Valerie w'imyaka 40 y'amavuko akaba ashinjwa guhishira se ko ngo yari yaramukingiranye mu nzu atuyemo, akavuga ko ngo nta muntu uri mu nzu ye. Aba bombi rero bafashwe tariki 15 Gicurasi na 24 ngo bashyikirizwa polisi station ya Masaka kugira ngo iperereza rikomeze. Tuve mu mujyi wa Kigali twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo tubabwire ko umukozi wa Sako ushinzwe inguzanyo yaburiwe irengero akaba ashinjwa ko yaba yatorokanye amafaranga. Sako Abahizi Tumba iherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba haravugwa inkuru y'umukozi wayo bivugwa ko kuri ubu yamaze gutoroka kuko ngo amaze iminsi isaga 2 ari ahantu hatazwi ndetse ngo akaba yamaze gukuraho telefone yakoreshaga. Uyu mukozi nkuko twagiye tumenya amakuru ngo yarasanzwe ashinzwe inguzanyo muri iki kigo cya Sako Abahizi Tumba witwa Karuranga Vedasti wamaze kuburirwa irengero. Amakuru yandi kandi dufite ava mu bantu batuye mu murenge wa Tumba nuko ngo uyu mukozi mbere yo kubura yagiye areba abaturage b'abanyamuryango b'Isako ngo akabashukashuka bakajya abaka inguzanyo mu mazina yabo, nyuma akababwira ko ngo azajya abafasha kuzibona byoroshye, noneho ko ngo azajya baha amafaranga make andi akayatwara ababwira ko ngo azajya yishyura izo nguzanyo. Nakaba rero mu rugo rumwe rurimo abantu 4 ngo bagize umuryango bose ngo bahawe inguzanyo barimo umugabo, umugore ndetse n'abana. Ibi kugira ngo rero ngo bimenyekane ngo byaturutse ku kuba ngo uyu mukozi ushinzwe inguzanyo yari yatangiye gukererwa kwishyura inguzanyo bikaza gutuma abagiye bazaka mu mazina yabo batangira guhamagarwa babazwa impamvu batishyura. Jean Marie Vianney Ndagijimana umucungamutungo wa Sako Abahizi Tumba yemeje ko aya makuru avugwa hejuru ngo ari ukuri. Ndagijimana yakomeje avuga ko kandi ngo bamaze kwakira abantu 20 bagaragaza ko ngo uyu mukozi yabasabye ko baka inguzanyo amafaranga bakayamuha nyuma akazajya ngo ayishyura. Avuga ko ngo kugeza magingo ya uyu mukozi ibibazo abifitanye n'abaturage ndetse kandi ngavuga ko akeka ko ngo bashobora kwiyongeraho n'abandi. Ubutumwa yageneye abanyamuryango nuko ngo nta mukozi ufata impano ndetse nta n'umukozi utumwa ngo ajye kwishyura kuri konti y'umuntu yunzemo ko kandi ngo nta n'umukozi ugomba kubasaba cyangwa se kubaguza amafaranga. Tuve mu ntara y'Amajyaruguru twerekeze mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rutsiro. Uwitwa Nsabimana yaguye mu gisimu cy'amabuye y'agaciro bagira ubwoba bwo kumukuramo. Akaba rero uyu Nsabimana wo mu karere ka Rutsiro yaraguye muri iki gisimu yacu kuragama amabuye
y'agaciro. Akaba rero ngo hari amasaha menshi yarashize habuze uwamutabara. Ibi byabereye mu murenge wa Manihira mu kagari ka Muyiraho mu karere aho mu mudugudu wa Utangaza mu karere ka Rutsiro kuri uyu wa 13 Gicurasi na 2024 isaa 6 z'amanywa. Amakuru rero uko uyu Usabimana waruzwi ku izina rya Bigega yari afite imyaka 45 y'amavuko, mu gihe kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira Basabose Alex yahamije aya makuru. Basabose akomeza avuga ko ngo bitewe n'amasaha amazemo ngo bishoboka ko ngo yapfuye, ngo dore ko ngo nabo bahise bayihagera ngo bari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano. Yanaboneyeho kandi gusaba abaturage kurinda ubuzima bwabo kuko ngo mu gihe cy'imvura ubucukuzi budakoresha imashini bugaragaza nk'ubwateza impanuka, ngaho ahamya yuko ngo kuri babandi bishora mu bucukuzi butemewe bakwiriye kubyirinda. Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu duhanganye cyane mu dukungahaye cyane ku mutungo kamere mu y'agaciro, ngo ariko uburyo ngo bayacukuramo bukaba butatekanye mu buryo utari bwatera imbere. Reka kandi mbabwire yuko mu yandi makuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Mozambique Perezida Filipe Nyusi hano i Kigali. Akaba rero ari Perezida Kagame waganiriye na mugenzi we wa Mozambique Filipe Nyusi uri Kigali mu nama ihuje abayobozi b'ibigo byo muri Afurika muri Africa CEO Forum. Abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku gukomeza guteza imbere umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Mozambique nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro cyabitangaje binyuze kuri X yahoze yitwa Twitter. U Rwanda na Mozambique bifitanye umubano mwiza w'ingabo z'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2021 zoherejwe mu ntara ya Cabo Delgado muri icyo gihugu gufasha ingabo za Mozambique guhangana n'ibyihebe byayogoje ako gace. Kuva ingabo z'u Rwanda zahagera rero zatanze umusaruro kuko ngo uduce twinshi umutekano wagarutse, abaturage bagasubira mu byabo, mu gihe ibyihebe ngo byahungiye mu mashyamba, bamwe bakicwa abandi bagafatwa mpiri. Ibihugu byombi kandi ngo bifitanye umubano mwiza mu bijyanye n'ishoramari. Bamwe mu bashoramari bo mu Rwanda batangiye kubengukwa amahirwe ari muri Mozambique. Tukomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, tubabwire ko umusore yagwiriwe nawe n'ikirombe maze ahasiga ubuzima. Bamwita Ishimwe Evode w'imyaka 24 y'amavuko wari utuye mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi, aho yagiye gucukura amabuye mu kirombe kiramugwira, bamukuramo ari muzima, hashize umwanya ahita apfa. Ibi byabaye ahagana saa moya za mu gitondo ku wa 4 tariki 13 Gicurasi na 2024. Bamwe mu bo mu muryango we ngo bavuze ko ngo bamusize mu gitondo aryamye ndetse ngo bashegeshwe n'urupfu rwe. Nyina yavuze ko yagahinda ariko konyine gusa kamuzonze no kubura umwana we bikaba ari bimwe mu byamuhangayikishije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Mandela Innocent yavuze ko amakuru ngo bayamenye mu gitondo saa moya zishyira saa 2 babibwirwa n'abayobozi n'abaturage ko ngo uwo mwana yaguye mu kirombe ntiyapfa, bamujyana kwa muganga ageze mu nzira itapfa. Yavuze ko kandi ngo nyuma yuko ngo bahawe amakuru yuko ngo hari umuntu ujya ukorera muri iki kirombe, bagiye kumukurikirana kugira ngo aryozwe ibyo aregwa n'abaturage. Reka tuve mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi twerekeze mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera. Tuvuga kandi umusore wundi nawe ari gukekwaho kwica umusaza n'umukecuru bamureze. Bamwita Nkundimana Jerome w'imyaka 19 y'amavuko mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera, uri gukekwaho kwica umukecuru n'umusaza abatemye kandi abasanze mu rugo rwabo. Uyu musaza yari yabanje gukomeretswa mu buryo bukomeye, yihutanwa mu bitaro bya Nyamata ahita ashira mu mwuka. Mu gihe kandi amakuru y'urupfu ngo yamenyekanye kuri uyu wa 4 tariki 13 kwezi kwa Gicurasi na 2024 ngo mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gicaca mu murenge wa Musenyi.
bamwe mu baturage bavuga ko ngo nyina w'uyu musore yapfuye, nyuma ngo uyu mukecuru ngo akamurerana n'abandi bana nk'umwana w'umuturanyi. Aba baturanyi rero ngo batangajwe n'icyateye uyu musore kwica uwo mukecuru, ngo ariko intandaro y'ibi yaturutse ku banyamasengesho baraye mu rugo rw'iwabo n'uyu musore, ngo bakabahanurira yuko ngo ibibazo byose bari guhura nabyo biterwa n'uyu muryango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musenyi Gasirabo Gaspari yavuze ko ngo urupfu rw'umukecuru n'umusaza ngo bari basanzwe mu rugo, ngo ahamya ko ngo nta makimbirane yari asanzwe hagati yabo. Gitifu kandi Gasirabo Gaspari yaboneyeho kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, kuko ngo nk'ibyo byabaye ntihaba habuze ibimenyetso byabanje. Yabasabye ko kandi ngo icyo badashoboye ko ngo bajya bihutira gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe, bakabasha gukumira icyaha mu rwego rwo gukomeza kwirindira umutekano. Reka kandi twihute tuve mu ntara y'Uburasirazuba dusubire mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubabwire ko Gitifu avugwagaho cyane kurya amafaranga ya mituweli de sante yamaze gusezera ku buyobozi. Ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rurangazi mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, bavugwagaho kurya amafaranga y'abaturage y'aho yayoboraga yasezeye ku mirimo ye. Kwa 15 Gicurasi na 2024 ngo nibwo Jean Bosco Murangwa wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rurangazi murenge wa Nyagisozi ngo mu karere ka Nyanza yasezeye ku kazi igihe kitazwi. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yavuze ko ngo yabonye ibaruwa ariko uwasezeye atarasubizwa. Mbere yuko Murangwa ajya kuyobora akagari ka Rurangazi muri Nyagisozi, yabanje kuyobora akagari ka Karama murenge wa Cyabakamyi, ari naho bikekwa ko ngo yari amafaranga y'abaturage bari bamuhaye ngo abishyurire ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli de sante. Icyo gihe rero Meya Ntazinda yamwandikiye ibaruwa amusaba ibisobanuro, amakuru akavuga ko Gitifu Murangwa ngo yayisubije, ariko abo asubije ntibanyurwa n'ibyo yabasubije. Banamusabye kandi kwitaba akanama gashinzwe gukurikirana amakosa y'abakozi, akanama ka disipurine, ngo ariko ntabwo ntibyarangiriye aho ngaho, ngo yakomeje gukorwaho iperereza. Andi makuru rero avuga ko ngo ibyabaga kuri Gitifu Murangwa ngo yabifashe ngo nko kwibasirwaho yari yaratangiye kugira impungenge ko ngo isaha n'isaha ibyo aketsweho ngo byaba icyaha nshinjabyaha, akaba yanatabwa muri yombi. Isezera rero ry'uyu nguyu akarere ka Nyanza karamutse karyemeje, ngo siwe wa mbere waba usezeye ari umuyobozi mu karere. Kugeza ubu ngo muri aka karere ngo mu myaka 5 ishize abanyamabanga nshingwabikorwa b'akagari barenga 8 bamaze gusezera ku mpamvu bita ko ari impamvu zabo bwite. Tukiri kandi muri aka karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, tubabwire ko abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho kwica umukecuru. Bakaba rero aba bantu 6 batawe muri yombi bakekwaho kwica umukecuru ngo basangiye mu kabari. Ngo ibi byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakamyi mu kagari ka Akadaho mudugudu wa Gitega. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza, hatabwa muri yombi abantu 6 aribo Munyabarame Boniface imyaka 30 y'amavuko bagiranye amakimbirane ashingiye ku masambu. Hakaza rero Niyonsenga Edizo w'imyaka 57 ngo basangiye uwo mugoroba. Hakaza ndetse na Mugabo Nake Ernest w'imyaka 25 y'amavuko bari muri ako kabari. Mugihe kandi harimo na abajyanama Moyize y'imyaka 28 yari muri kariya kabari. Hakaza na Mukangoga Cleni w'imyaka 59 utuye hafi yaho yiciwe na Nshimyumuremyi Bernard imyaka 39 ari nawe nyiraka kabari. Amakuru twamenye nuko ngo ikizanye Beatrice w'imyaka 70 y'amavuko yatezwe n'abantu bakamwica
ko ngo uko umurambo wagaragaye mu mutwe ngo byagaragaraga ko ngo hari icyo yakubiswe maze bakamukura aho bamwiciye bakamumanura mu kabande muri metero 100 uvuye aho yiciwe. Amakuru kandi abaturage batangaje ibitangazamakuru ngo nuko nyakwigendera yavuye ku kabari aho yasangiraga n'abandi nka saa moya z'umugoroba maze arataha. Umurambo wa nyakwigendera woherejwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzumwa, nimbugiye rero ngo iperereza ryo rikomeje n'ubundi mu buryo bwo kugira ngo amenye icyamwishe mu by'ukuri. Reka twerekeze kuri gahunda y'amatora, tubabwire ko abantu 8 aribo bagaragaje ko ngo bashaka kwicara ku ntebe yo muri village Urugwiro aho kuri uyu wa gatanu tariki 17 Gicurasi aribwo abakandida baza gutangira gutanga kandidatire. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yatangaje ko ngo abantu 8 bamaze kubigezaho ubusabe bwo kuba abakandida bigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo muri Nyakanga 2024. Abanyarwanda barabura amezi 2 gusa bakinjira amatora akomatanyije ya perezida na y'abadepite. Mu kiganiro n'itangazamakuru komisiyo y'amatora NEC yagaragaje uko umwuka uhagaze mu gihe habura igihe gito ngo amatora abe. Perezida wa NEC Oda Gasinzigwa yavuze ko ngo kugeza ubu bamaze kwakira abantu 8 bifuza kuba abakandida bigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abantu 41 kubifuza kuba abadepite. Gasinzigwa yasobanuye ko ngo nubwo byumvikana nkaho abantu bamaze gutanga ubusabe ari benshi bataraba abakandida perezida ngo kuko ngo kandidatire zabo zizasuzumwa abujuje ibisabwa bakemererwa. Yasabye rero ngo abashaka kuziyamamaza bakaba bari gushaka imikono mu baturage ko ngo bakwirinda kubashukisha amafaranga kubireka ngo kuko ngo ntago byemewe. NEC yavuze ko kandi ngo kuri ubu abanyarwanda bangana na 9,500,000 bafite imyaka 18 ngo kuzamura bari kuri liste yitora. Abagera kuri miliyoni kandi 2 nibo ngo bazaba batoye bwa mbere, mu gihe kandi kwireba no kwiyimura kuri liste yitora ngo bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga hakoreshejwe kode y'akanyenyeri 139 urwego. Amatora ya perezida wa Repubulika n'ay'abadepite yateganyijwe kuva tariki ya 14 kugeza 16 Nyakanga 2024 hakazakoreshwa site zitora 2,441 zifite ibyumba by'itora 17,400 mu gihugu hose. Komisiyo kandi y'igihugu y'amatora ivuga ko izatangira kwakira abakandida bifuza kuba abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda no kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuva tariki ya 17 Gicurasi 2024 kugeza ku ya 30 Gicurasi 2024. Kwakira abakandida ngo bizakorerwa ku cyicaro gikuru cyayo mu minsi y'akazi guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 11 z'umugoroba. Kuya gatandatu Kamena 2024 ngo komisiyo y'igihugu y'amatora izatangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemewe ku mwanya wa perezida n'abadepite, mu gihe urutonde rwemejwe ruzatangazwa ku ya 14 Kamena. Urutonde rw'abakandida perezida ruzashyirwa ahagaragara tariki ya 14 Kamena 2024 ku rubuga rwa komisiyo y'igihugu y'amatora NEC. Byo kwiyamamaza kandi ngo ku bakandida ngo bemewe ngo bibe hagati ya 22 Kamena kugeza 13 Nyakanga 2024, mu gihe amatora ku mwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abadepite ngazaba ku wa 14 Nyakanga ku banyarwanda baba mu mahanga no ku wa 15 Nyakanga ku banyarwanda baba imbere mu gihugu. Mu gihe kandi bitarenze ku itariki 27 Nyakanga 2024 ngo hazatangazwa burundu ibyavuye mu matora. Ye kandi amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo aheruka muri 2017 ngo yasize perezida Kagame atsinze amatora ku majwi arenga 98%. Reka kandi tusubire mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera
tabwire ko umubyeyi wasabaga ubufasha bw'umwana we wa kabiri yitabye Imana. Tuyishimire Alice mu karere ka Bugesera wabyaye abana babiri b'impanga, umwe akaza guhitanwa na kanseri yo mu maraso ataruzuza umwaka w'amavuko. Umwana we rero wa kabiri wari usigaye yasabiraga ubufasha bwo kuvuzwa nawe yapfuye. Uyu mubyeyi utuye mu kagari ka Kivusha mu murenge wa Rweru ho mu karere ka Bugesera avuga ko ngo nta gihe cyari gishize yapfushije umwe mu bana babiri b'impanga azize kanseri yo mu maraso, n'uwari usigaye rero ngo yitabye Imana nawe azize iyo kanseri. Mu bisanzwe rero Tuyishimire nta kazi agira, abana n'umubyeyi we ujya guca inshuro kugira ngo babashe kubona ifunguro. Avuga ko ngo nyuma y'uko ibitaro bya ADEPR Nyamata biherutse kumusaba kwihutira kujyana uwo mwana mu bitaro bya CHK, basanze kanseri yo mu maraso yaramurenze, asabwa ko yamujyana kumuvuza hanze y'igihugu. Nako kandi byagaragaye ko ngo yaje kubura mikoro maze ngo yoherezwa mu bitaro bya ADEPR Nyamata, aho ngo umwana yagiraga mu buribwe bukabije. Tuyishimire avuga ko ngo aba bana bombi bitabye Imana batangiye guterwa amaraso kuva ku mezi 8 y'amavuko, aho bose ngo batungwaga n'ibyuma bibongerera umwuka kugira ngo iminsi yicume. Avuga ko ngo abayeho mu buzima bubi ari nayo ntandaro iviriyemo uwo mwana kwitaba Imana, gusa agashimira abagira neza bamubaye hafi ubwo yasabaga ubufasha bwo kujya kumuvuza muri CHK. Tujye mu ntara y'Amajyaruguru tubabwire yuko bane mu biyise ibihazi batawe muri yombi. Za nsoresore twababwiye makuru yacu yatambutse zizwi nk'ibihazi bo mu murenge wa Shingiro ho mu karere ka Musanze zakoreraga ibikorwa by'urugomo rwo gukubita no kwambura abaturage ibyabo. Bane batawe muri yombi, abandi 3 baratoroka, ubu bakaba bagishakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage. Ibi bibaye nyuma yaho mu ijoro ryo kuwa 11 Gicurasi 2024 mudugudu wa Kimbazi mu kagari ka Gakingo mu murenge wa Shingiro. Izi nsoresore ngo zatangiriye abaturage bagera kuri 6 zirabakubita, ubundi zibaka ibyo bari bafite, ubundi nanone zirabakomeretsa zigamije kubambura ibyabo. Bivuga ko rero ngo izo nsoresore ngo zaje ziturutse muri centre izwi nko kwa Kanani. Umwe mu bakomerekejwe n'ibi bihazi yavuze ko ngo yagiye kubona akabona hari umusore uje afite ibiti 2 ngo aba amukubise inkoni mu rubavu. Ubwo ngo izo nsoresore ngo zikomeza gutera amabuye menshi, bari abahungu ngo bakomeje kubarembya. Nabo kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko ngo bamwe muri izo nsoresore ngo batawe muri yombi ngo ndetse ngo abandi bakomeje gushakishwa. Asoza aha ubutumwa abaturage bwo gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba, abasaba kwirinda ibyo kuvuga ngo siniteranya, bakagaragaza abanyabyaha kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Dusoza amakuru yacu tujye kuri ibi bihangange tubabwire yuko DJ Brian ndetse na Jihad aba bari mu mazi abira batangiye no gukorwaho iperereza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuva mu cyumweru gishize batangiye iperereza kuri Gateka Brian wamamaye nka DJ Brian ndetse na Spirie uzaba akiri uzwi nka Jihad ku cyaha cyo gusebanya. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yabwiye igitangazamakuru cy'inyarwanda turakesha inkuru ko ngo batangiye gukora iperereza kuri Brian na Jihad kuva mu cyumweru gishize. Isoko z'amakuru zivuga ko ngo mu minsi ishize hari umugabo uba hanze y'u Rwanda batandukanye n'umukunzi we ngo barizwa i Kigali mu gushaka kumwihimuraho, rero ngo wasaba ubufasha Brian na Jihad kugira ngo basakaze amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga zabo nka bamwe mu bantu bakurikirwa cyane. Bisa naho rero igihe cyageze umugabo akitekerezaho asaba Brian na Jihad kudasakaza ayo mafoto yari yabahaye y'umukobwa batandukanye. DJ Brian rero ngo na Jihad ngo barabyanze ngo ahubwo basaba uriya mugabo kubaha amafaranga nk'ingurane
ndetse ngo amakuru ngavuga ko amafaranga ya mbere yari yamaze kuyabaha. Gukangisha rero no gusakaza amafoto y'urukozasoni ni kimwe mu byaha biri kwigaragaza cyane muri iki gihe, ndetse ngo kuwa kane tariki ya 9 Gicurasi 2024 ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi 6 bakurikiranweho gusakaza amafoto n'amashusho y'urukozasoni. Bamwe muri abo dosiye zabo zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Abataye muri yombi bari Mukamana Francine imyaka 24 y'amavuko, akaba yakoreshaga chaîne ya YouTube izwi nka Fanny TV 250. Kaziradukunda Temistokle waruzwi nka T-Bless imyaka 27, akagira chaîne ya YouTube izwi nka Kigali Magazine. Hafunzwe kandi Gasore Pacifique uzwi nka Yakamwana w'imyaka 38 y'amavuko, ndetse n'uwase Natasha w'imyaka 20, akaza n'uwimana Jeannette uzwi nka Gaju w'imyaka 20, ndetse na Mugwaneza Christian w'imyaka 26 y'amavuko, akaba afata amashusho anyuzwa kuri za chaîne ya YouTube. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo, mu gihe umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira BTR yavuze ko ngo muri iki gihe hari kwaduka cyane icyaha cyo gukangisha gushyira amafoto y'ubwambure bw'umuntu cyangwa se asambana akagira ibyo amutega. Mu mategeko byitwa gukangisha, gusebanya cyangwa se blackmail, abandi babizi nka sextortion. Aha hakoreshwa amafoto y'umuntu yambaye ubusa cyangwa se asambana akangishwa ko ashyirwa hanze mu gihe atemeye ibyo asabwa. Dr Murangira BTR yavuze ko ngo iki cyaha kiganje cyane mu rubyiruko, ariko ngo bigenda bigaragara no mu bakuze. Yakomeje kandi avuga ko ngo hari igihe umwe afata icyemezo cyo gusakaza amafoto n'amashusho ya mugenzi we agamije kumwihimuraho, cyangwa se akabikora agamije kugira icyo amusaba, cyane cyane amafaranga. Yavuze ko kandi ibi ari bimwe mu byaha bakira muri RIB, kandi ngo imibare igenda izamuka. Yavuze ko ngo mu myaka 5 ishize, kuva mu mwaka wa 2019 kugeza 2023 ngo bamaze kwakira ibirego bigera kuri 46 nka dosiye zitari nkeya. Mu mwaka wa 2019 bakira ibirego 3, muri 2020 bakira ibirego 8, 2021 bakira ibirego 12, mu gihe 2022 bakira ibirego 8, naho 2023 ngo bakira ibirego 15. Byitwaramo rero, yavuze ko rero buri wese ubigaragaraho nawe ntabwo byamuhira. Gusa avuga ko ikosa rya mbere ari ukwemera ibyo wategetswe n'umuntu ugusaba kumuha amafaranga, ngo cyangwa se ngo kongera gusubirana nawe kugira ngo wenda adasakaza amafoto n'amashusho byawe. Bikomeza avuga ko ngo irindi kosa rikorwa n'abantu benshi ngo ari uko ngo bagaragaza ko ngo batewe impungenge kandi bahangayikishijwe n'uko ngo amafoto yabo ashobora kujya hanze. Yavuze ko rero ngo udakwiriye kwicira urubanza kuko ngo bituma utatekereza cyane. Avuga ko ngo buri wese akwiye kwibuka ko ngo ari ugukorerwa icyaha cyo gusebanya, akibuka ko ngo arengana, kandi akibuka ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruhari. Yavuze ko kandi nanone abagenzacyaha bari buba arahiriye kurinda ibanga, bityo ntawe ukwiriye kudatanga ikirego yumva ko ngo ibye bizamenyekana. Yavuze ko kandi ngo abanga gutanga ikirego kuri RIB ugasanga bahisemo gukomeza gutanga amafaranga kugira ngo amafoto n'amashusho byabo bitajya hanze. Avuga ko rero ngo hari abatanze ibihumbi 20 by'amadolari kugira ngo amafoto yabo atajya hanze. Dr Murangira BTR yavuze ko nanone ngo ibi byaha bihanwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5, ndetse ngo akiyongeraho n'amande ari hagati ya 1 miliyoni na 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Ingingo y'129 ivuga ko ngo gukangisha, gusebanya n'igikorwa cyo gusaba umuntu umukono ku nyandiko, ukwemera cyangwa uguhakana inshingano, ngo ugutangaza ibanga, uguhabwa amafaranga n'inyandiko mvushwa amafaranga, ngo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo hakoreshejwe gukangisha uwo muntu cyangwa undi muntu, ikangwa rye ngo ryagira ingaruka ku wakorewe icyaha, kumurega, gutangaza cyangwa se kumuvugaho ibintu bishobora kumutesha agaciro cyangwa se icyubahiro, byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri.
umuntu wese rero ngo ukangisha gusebanya abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 300. Iyo uwakoze icyaha cyo gukangisha gusebanya ashyize ibikangisho bye mu bikorwa, igihano kiba gifungo kitarenze imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Munyemere dusoza tusubire mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, abagabo 3 bakekwaho kwiba no guhindura ibyangombwa by'ibinyabiziga. Polisi y'u Rwanda kufatanya n'inzego z'ibanze n'abaturage yafatiye mu karere ka Nyagatare ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 14 Gicurasi abagabo 3 bakekwaho kugira uruhare mu bujura bwa moto no gukora inyandiko mpimbano. Abafashwe n'umugabo w'imyaka 45 y'amavuko wafatanwe moto yari yarahinduriye plaque afashijwemo na mugenzi we w'imyaka 30 y'amavuko bafatiwe mu murenge wa Rwimiyaga. N'undi ufite imyaka 31 y'amavuko wakoraga ibyangombwa bya moto bizwi nka carte jaune by'ibihimbano wafatiwe mu murenge wa Nyagatare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Superintendent of Police SP Hamuduni Twizeyimana yavuze ko ngo kugira ngo afatwe ngo byaturutse ku makuru yatanzwe n'umuturage mu karere ka Kayonza wari umaze igihe yibwe moto. Nako kandi akimara gufatwa ngo yisobanuye avuga ko ngo moto ye yahoranye indi plaque ariko ngo kuko ngo yari ifite amadeni menshi y'amande ngo yahisemo gushaka uyimuhindurira ndetse ngo numuha ikindi cyangombwa kiranga moto cy'igihimbano. Twizeyimana yavuze ko hakurikiyeho gushakisha ngo nabo bandi ngo 2 ngo bagafatwa barimo uhindura plaque basanze mu murenge wa Rwimiyaga afite ibice byinshi byazo girinze kugaragaza ko aho yabikuraga yagiye akata agahindura umubare umwe cyangwa inyuguti. Hafatwa n'undi nawe wakoraga ibyangombwa biranga ibinyabiziga bihimbano wafatiwe mu murenge wa Nyagatare. Bose rero nguko ari 3 bakirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hakomeze iperereza ku byaha bakurikiranweho. SP Twizeyimana yaboneyeho kuburira abishora mu bikorwa byo kwiba moto no guhisha ibirango byazo kugira ngo no guhisha cyangwa se guhindura plaque z'ibinyabiziga bagamije gukwepa amande ko ngo bihanwa n'amategeko kandi ko byahagurukiwe ku bufatanye n'izindi nzego z'abaturage bazakomeza gufatwa bagakirizwa ubutabera. Ingingo y'166 mu itegeko nimero 38 akarongo kabiramye 2018 ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 teganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko umuntu wese uhamizwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa se kimwe gusa muri ibi bihano. Ingingo 276 muri iryo tegeko ivuga ko ngo umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa se ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Ndabashimiye mwakoze kubana natwe nari Alpha Nibigira. Chimiye MU Insurance Company Limited ishami rya Nyabugogo, chimiye n'amazu y'amacumbi hariya ku Kinamba azwi nka Stay Kigali babanye natwe muri rusange. Ngewe rero mbifurije gukomeza kugira intanyo cyane za weekend nabo kandi mbabwira ngo ukomeze mu gubweza cyane ya Alpha TVN Rwanda. Muraho nitwa Nigena Josiane nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana dutanga service nziza. Tukaba twari mu kimbere ya Beka mu etage y'uwitwa Jacobo, etage ifatanye na station SP. Ikaze rero ni karibu.
MUA Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MUA Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze.